Mokgatlo wa tsa temo Agri SA o re lekala la temo le angwe haholo ke ho putlama ha meralo ya metheo ho phatlalla le naha. Sena se kenyeletsa kimollo ya phepelo ya motlakase, ho fetoha ha maemo a lehodimo le seteraeke sa moraorao sa tseko ya meputso Transnet. The load shedding is really influencing us a lot. Farmers are struggling to irrigate in this hot and warm weather that we currently have. Ditukiso tsa setshwantsho sa molao sa kobo ya mobu le tsona di bile le kgahlamelo. Mmuso o re o tlilo kenyeletsa maikutlo a setjhaba ditukisong tsena. Ka ho le leng Letona la temo le re mmuso o tshwere ka thata ho rarolla ditletlebo tsa meputso Transnet. What we have done, having listened to all parties, has really been to encourage and urge them to go back to the negotiation table and actually resolve this matter because of its impact to the economy as a whole. Nakong eo ana tshetla ya puo sebokeng sa Agri SA, mohlanka e moholo wa tsa tshebetso Eskom o re Eskom e a tseba ka seabo sa lekala la temo morong wa naha le kgahlamelo eo kimollo ya motlakase e nang le yona lekaleng lena. Our system is not that reliable and predictable the way we want it. And I also said to them that I believe that the risk of load shedding remains for at least another 12 to 18 months. And so this is unfortunately where we find ourselves. We need to get through this very difficult situation. Lekala la temo le angwe haholo ke diphephetso tsa matjhaba le tsa lehae tse kenyelletsang ho nyoloha ha ditheko le bohloko ba mokaka.